svakog četvrtka od 21 miris uspomena iz mog doma. Repriza subotom od 8 časova. Samo na radiju Titograd. Ovaj projekat je podržan iz Fonda Agencije za elektronske medije za podsticanje pluralizma i raznovrsnosti medija. Dragi slušalci, ovog četvrtka idemo u Podgoricu. Moja gošća će nas vratiti u svoje djetinjstvo. Djetinjstvo iz naše divne Podgorice. Djetinjstvo iz Stare Varoši, djetinjstvo pored Ribnice, djetinjstvo pored Morače, Vragolastvo, jedno djetinjstvo, ono koje se zaista punim srcem pamti. Pored mene, predivna staropodgoričanka Sanela Turković. I kao što sam već i najavila, ko je sa mnom, a specifičnost samog ovog razgovora jeste, ja kad sam upoznala ovu divnu ženu, u njenim očima je toliko sijala ta radost života, radost poznavanja ljudi, radost dijeljenja, osmijeha sa drugim ljudima. Mene je neko ko svima donosi osmijeh, a tek kad krene da priča o svom djetinjstvu, o danima iza nje i danima ispred nje, znači to je tek jedan osmijeh onako još veći, još ljepši, još širi, ako to uopšte postoji, ali evo poznavajući Sanelu postoji. Pa ću ja sad nju da pitam, kad kažem mirisi, ukusi djetinjstva ili samo djetinjstvo, na što te prvo asocira? Prvo ti poželim jedno lijepo zdravo. Mene asocira na moju veliku porodicu, na moje sestre, na mojeg brata, na mog pokojnog oca, majku, znači na tu toplinu koju sam ja u samoj porodici imala. Jedno, ako mogu tako da kažem, jedno bezbrižno djetinjstvo, sa puno ljubavi, sa puno razgovora, sa puno nježnosti koje sam dobijala od strane i mojih roditelja, a i ja sama kao četvrto dijete u familiji koje sam dobijala i dan danas dobijam, iako sam već žena ostvarena i u nekim zrelim godinama, od svog brata i svojih sestara. To je ono što mene asocira na jedno moje djetinjstvo i na tu porodicu i tu toplinu koja, nažalost, danas je izumrla. Da, to je danas rijetkost ili nekad gotovo pa i nemoguće, onako kad se malo zapitamo. Tako da baš i negdje cilj postojanja ove moje emisije, ja uvijek volim da se vratimo zaboravljenim vrijednostima, prelijepim stvarima koje smo živjeli. Nažalost, zaboravljene vrijednosti počinju da bivaju baš to, kad kažem porodica. A gdje je bilo to djetinjstvo? Hoćemo da se znamo koja je to ulica ili naselje i šta se tamo radilo, koje su se igre igrale, da li još bio tu neko, bilo je sigurno koliko djece i šta se još dešavalo u toj ulici, naselju, i onda ćemo kasnije da idemo dalje, da dođemo i do tih mirisa, jela, ukusa iz tih ulica i kuća. Ono što sama kažeš, sve počinje iz te porodice. Ja sam živjela u Staroj Varoši, odnosno bolje rečeno u pravoj Kišmahali, gdje smo bili svi isti. Nismo bili i to je bila jedna srednja klasa ljudi, znači sve su bila radnička klasa, jel te? Svi smo imali podjednako. Ta ulica je bila toliko puna topline, toliko lijepog razgovora. Tu su sve vjere koje su mogle da budu satkane u jednoj ulici Steva Kraljevića. Mislim da je to nešto najljepše što je moglo u mom djetinjstvu se desiti. Prvo što sam sretna što sam ja rođena u onoj staroj Jugoslaviji gdje su se vrednovale neke stvari. A druga stvar je ta što smo se svi voljeli.
što smo svi jedni drugima pomagali, što smo jedni kod drugih spavali, što smo jedni kod drugih jeli. Znači, što smo dijelili i zaloga i hleba i putera na njemu i nekog domaćeg džema što bi nam majke onako pravile. Mi smo dijelile, zdravo Slađana, mi smo dijelile. I to je ono najljepše što je moglo nekome da se desi u djetinjstvu. Bilo je tu, ja sam tu u stvari u ulici imala dvije najbolje drugarice, one su mi sad u Americi, to su Bisera i Aida Ramusović. One su uspješne u svojoj karijeri, Aida je nekad radila u televiziji vijesti, a Bisera je zubar. Ona je otišla Bisera prvo pošla za Ameriku i onda posle povukla i sestru. Jedni kod drugih smo spavali. Prosto ja ne pamtim da smo se mi svađali. Na samo igra i radost igre. Znači, mi smo se igrali, mi smo uživali. Najljepši moment, na primjer, nam je bio kad bi se ta ulica mjesečno prala, čistila, sređivala. Svi izađemo iz avlija i onda majke naše uvijek su znale napraviti neko priganice zetske čuvene, neko soko, družice, neko palačinke. Znači, ako bi neko imao limun pa limunadu napravi i onda bi na kraju kad se sve to naši očevi i majke srede ulicu, očiste sve, jer tom ulicom nije saobraćaj funkcionisao, i onda bi se pokupili na ćošku od ulice, je bio jedan veliki kamen i tu bi najljepši glasovi stare Podgorice zapjevali starogradske pjesme, sevdalinke. Onda bi se mi tu kostili. Znači, to su meni najljepši momenti u životu bili. Zato što smo mi u toj ulici živjeli kao jedna porodica. Ako bi nekome bila slava ili praznik vjerski, mi bi svi išli tamo, majka bi nas sredila, kupala, znači ono što smo imali od garderobe, jedno na drugo prenosili, mi bi toliko lijepo bili sređeni da pođemo, da obilježimo taj praznik. Moju tu staru Varoš i ulicu Džan isto nije bilo tih vjerskih nikakvih podjela, razlika. Ne. Da. Mi smo podjednako slavili i Uskrs i Božić i Bajram. I jeli smo i tako smo svi, ne znam, imali sve običaje koje imamo jedni i drugi, svi smo to zajedno nekako Branka, dijelili. ja ti mogu reći da su moji najdraži momenti u mom djetinjstvu bili također kad bi bio Vaskrs pravoslavni ili katolički. I majka moja kaže, sjutra će biti jaja. I mi cijelu noć ne spavam. Ja cijelu noć ne spavam od uzbuđenja, da kad će što prije da svane, da bi baba Zorka nam donijela jaje ili čika Marko koji je bio katolik, da bi nam on donio jaja. Njemu je žena mlada umrla i onda je on to sam obilježavao dok nisu djeca mu porasla, pa mu onda oni pomagali. Ja sam čekala na onoj kapiji od avlije kad će ko prije da donese jaje, da ja prva zgrabim to jaje, jer je to bilo meni, znači, a vjeruj mi, znači to, u meni nikad dijete nije umrlo, znači uvijek i dan danas živi, i ja sam srećna zbog toga. Ja i dan danas, evo koje su mi godine i majka sam i sve tako dalje, ja i dan danas kad mi donesu moji prijatelji, moje drugarice, moje kume, jaje obojano, ja mu se radujem, zato što je to ostalo u meni iz mog djetinjstva. I to je ono što stvarno me čini srećnom. A negdje i tužnom, zato što moje djece ne mogu to da osjete. Znaš. Pa jeste, eto, ja ovako kad pričam i kad imam sagovornike, tako se sjetimo, pa se onda ismijemo, pa onda neka taj naš smijeh bude malo i gorak, zato što nekako ne razumijemo ove nove generacije. A onda jedan moj stariji kolega je rekao, pa Bogu, Branka, nemoj tako da misliš, vjeruj mi sine, da oni ovo sad je njima kao to nama što je bilo. Da, moguće, ali meni je opet to nešto drugačije. Pa da, i mi smo isto tako prali ulice i imali smo neko kao auto, ulici Džan, i onda smo
to nam je auto bilo za sve. Bilo nam je igre za hotel, da, pa smo imali kao podijum da nastupamo. Da. Tu biralo se glas ulice, ko je najjači. Sve smo tu dodjeljivali pehare, pravili čuda, tako da sam isto imala jednu sličnu priču i znam koja je to radost. Da. I a da li ima prvi dan škole? I taj prvi dan škole, Učiteljica. Bože, jao, bila mi je učiteljica divna. A znaš, ono kao četvrto. Ja se sjećam, ono što je ostalo u nekoj mojoj memoriji i mom sjećanju, da se tog jutra budim i da mi moja sestra koja je 10 godina starija od mene pomaže da se ja lijepo obučem, češljam mi kosu, toga se dobro sjećam. I onda kaže, danas ideš u veliku školu. Ja. I bila sam zbunjena. Baš sam bila zbunjena, puno djece ispred Musa Burzan škole, prosto gdje sam ja, šta sam ovdje, to je tako bilo. Ali onda kad sam je prvi put ugledala, jedna predivna učiteljica, bila je u godinama, starija, zvala se Marija Ivanović. I kad je ona prišla i ona je uzela me za ruku i ona mi je, sjećam se tada, rekla, sad si ti moje dijete. Jaj. Znači, toga se sjećam. Znate, ono nekako, ja uvijek kažem, ta učiteljica mi je poslije majke koja vas je rodila i drugi uzor. Jeste. Znači, to je žena kojoj se diviš. Da. Ja je se divim. Ja sam joj se pamti. divila, da. Uvijek sam je posmatrala, pošto vizualno sam uvijek voljela i dan danas onako da posmatram nešto što drugi ne zapaze, ja zapazim. Uvijek sam posmatrala te njene onako komplete koje je nosila. Bila je dama. I uvijek je imala, svaki put kad ona obuče nešto drugo, uvijek imala drugi broš koji je držala na lijevoj strani svog tijela, da, i na reveru. Baš si je se pamtio. Specifično je znala onako da na usnama prstićima kaže prstom dodirne svoje usne pa podigne dokoljenice čarape kad je spadnu. I toga se sjećam. Znači, si stvarno je bila predivna. Bila je lijepa. Iako je bila žena u godinama, bila je stvarno lijepa. Divno. A neka simpatija iz osnovne škole, iz tog prvog razreda, drugog. Ja sam bila i u jednu ruku i tiha i nestašna. Znaš, stvarno je tako bilo. I tiha i nestašna. A bila je. Sjećam se u četvrtom razredu osnovne škole, kad su nas spojili 2 odeljenja. I jedan dječak se u mene zaljubio. A ja sam tada imala razrednog koji je predavao geografiju. Sad ne mogu se baš sjetiti imena, ali ajde, možda ću i uspjeti. I počelo je da se nešto tako šuška i on kaže, šta je to, kako je to šuškanje? Da, baš je bio njegov čas i spojili su se ta 2 odeljenja, naše i njihov. I onda oni kažu, znaš, Damir se taj dječak zvao i dan danas kad ga sretnem uvijek se nasmijem. On se zaljubio u Sanelu. I onda kaže, zaljubio! A znaš i ti što znači zaljubiti? A on se ustaje i kaže, jesam, ja ću da je ženim. I onda je, sjećam se, to jedno mjesec dana škola, znači, o tome priča. A ja sam samo mijenjala boje, ali da mi u momentu bilo da ga izudaram, znači... Ali isto je bio jako hrabar. Jeste. Još 4. razred, pa možeš misliti, I to mi je ostalo tako u sjećanju i dan danas se smijem. I uvijek kad ga sretnem i rado ga sretnem, i on je porodičan čovjek, uvijek se smijemo. Pa je stvarno najljepše. I onda on se ovako šale i kaže i dalje si moja simpatija. Eto, to je ono što je Kako je lijepo, ovako, stvarno sjećanja su nevjerovatna i toliko su iskrena. A ono kad kažem, bila sam nestašna. Stvarno sam bila nestašna.
Ali dobro, mi smo bili uvijek takvi. Sjećam se jedan Bili put... smo od akcije. Mislim da je to, stalno nam se nešto dešavalo. Mi smo pravili situacije. Da. Nismo čekali da nam neko organizuje Jeste, pa da mi nego idemo. sami. Uvijek su imali nešto, uvijek na nešto sine onako što bi mogli. Jeste. Onda se sjećam, iza kuće smo imali džanje, ali to su bile džanje komšinice koja je bila stroga, nije davala, ma jedan plod da je super. I ja se sjećam te godine, ljeto je bilo džanje, već onako počelo da žute, spremne za jelo. I mi krenemo da ih krademo. I kako kako je tu bilo suvo granje, ja hoću da se tu neđe uspenjem kao tobož da bi bila malo veća, da bi spuštila gran. Ja nagazim na roj pčela. I mene te pčele nagrde. I ja onda dođem kući od straha, golog, ne smijem da kažem tati da sam išla da kradem džanje. Biće me tata zbog toga što sam išla da kradem, a nisam pitala. I onda sam tada, sjećam se, slagala, a toliko me to dan danas drži, iako moj otac nije živ, dan danas me drži to što sam ga slagala, da mu nisam priznala da sam krala. Upravo. A onda se i toga sjećam, pošto smo imali ogromno dvorište. I nije bilo voćke, eto, džanje nismo imali, ali nije bilo voćke koje nije bilo u naše bašte. Ali tada nije bilo kablovskih televizija, nego smo imali klasičnu onu riblju kost, smo je zvali, antenu. I bio je jedan komšija, Špiro smo ga zvali. On je isto tako bio malo namćor čovjek, ali on u duši dobar, ali ovako nekako namćor. I kad treba da se javite, kad mu se javite, on nekako to strogo, nekako, da. I uvijek me nervirao taj njegov stav, taj pogled i to kad se javi, dobar dan, I onda, pošto su moji vazda spremali zimnicu, jel tako, mi smo to vazda radili. I tata i mama bi kupili po 50 kila, 100 kila krompira da imaju, imali smo jednu ostavu gdje je to stajalo. Ja bi znala fino da uzmem u majicu, uvučen krompir i onda dođem u taj dio bašte, jer je tu bila njegova antena i onda mu sve krompirom gađem antenu, da bi mu se pomjerila slika. To je bilo fenomenalno. I onda on kad krene da je namješta, on kaže po podgorički, znaš, bolje rečeno staro podgorički, ako pilat jedna kazat ću vam ja, vi meni antenu, znaš, a ja se samo neđe sakrijem i smijem se. Eto tako, uglavnom, bilo je tu nestašlo, onda se sjećam, za nas je more bilo misaona imenica. Tako je. Znači, Sutomore nam je bio, kad smo krenuli Sutomore, idemo, to nam je bilo kao Sveti Stefan da nam je. Jeste. I vozom, to je bio spektakl. Kaubojski zeleni, da. To je bilo kad bi krenuli iz ulice, još sve majke, znači to je bilo kunesmi. I ja često kad ovako se pomenu Paradajz turisti, ja se nasmijem svog djetinjstva, kažem, a za nama je prikolica trebala da ide, svi smo bili u ono što se veli uprti da nosimo po nešto. A to bi bilo da majke vade priganica, palačinki, paradajza onoga, ali to je tako stvarno bilo kad se išlo na more. Ali period morače, kupanje na moraču. Sad se čudim sebi što me zglobovi bole. Ali kupanje na moraču je bilo nešto najljepše što je moglo da nam se desi i što smo imali, jel? Još kad padne kiša, to ja pamtim. A moj pokojni otac koji je bio izuzetan plivač i volio je tako da skače sa čuvene podgoričke momiške, pa je skakao sa starog mosta, ja kažem starog novog mosta u Mostaru i tako dalje. Znao je kad mi krenemo na moraču da idemo da se kupamo i onda kaže, nemoj da ponavljam drugi put. Morača je mnoge dobre plivače ponijela. Znači, nek to ostane u pamet i onda mi onako sve vrtimo, morača, hladna, virovi, znači, ali najljepši doživljaj od momiških na gumu od traktora, pa se nas po 3-4 na nju nasadimo, što bih ja rekla, pa nas ona voda gura do
ispod hotela Podgorice. Pa onda kozijom stazom, što bih ja rekla, se penjemo nekom i sa onom ogromnom gumom, a u mene ni 40 kila nije bilo. I onda prelazimo Blažov most, pa opet idemo pudmo Miških da bi se ponovo... Sad da me pitaš, bi li to radila? Rekla bih, ne Branka, no da šedem džesa. A onda se sjećam i perioda isto tog, Bože, kak smo vraglas, isto tog perioda, Dom vojske čuveni Jugoslavije, to ti moram ispričati. Kad sam se odselila iz ulice Steva Kraljevića, pošto se ta ulica posle i te kuće su se srušile, tu se sagradila zgrada čuvena, zove Prevlaka, to je kod Ej Niša. Ja sam prešla da živim na bulevar Svetog Petra Cetinskog, ali je i dalje ostalo da svake nedelje u 10 časova idem u Dom vojske Jugoslavije da gledam partizanske filmove. Moj najljepši film, znači ja sam taj film i odgledala, ja sam i knjigu pročitala, je bio Vlak u snijegu. To je film koji ja mislim da nijedan neće toliko da probudi emocija u meni, suza, neke empatije, neke sreće. Znači ja tebi ne mogu da opišem u tom datom momentu što se sve dešavalo u meni dok sam ja gledala taj film. U njemu glumi čuveni glumac Štimac, jel Štimac? Jeste, Slavko Štimac. Slavko Štimac, on je bio dječak tada u tom filmu, ne znam koliko je tada imao godina, ali bio je onako formirani dječak. Znači, to je jedan najljepši film koji sam ja mogla da gledam i te filmove ću pamtiti dok sam živa. Most na Neretvi, znači, kad se završe ti filmovi, mi smo znali, na primjer, tada kad sam živjela u Steva Kraljevića do naših kuća da prepričavamo scenu koja nas je potrefila, koja nas je dodirnula. I to bili ste puni priče, niste mogli da... Ja sam skupljala džeparac da ne bi im ponovo tražila da platim kartu za film, ali sam u nedelji morala u 10 časova biti u Dom vojske Jugoslavije da gledam sve te divne filmove koji su se tada prikazivali. Bila sam jako ponosna tada smo živjeli tu srećnoj Jugoslaviji, i bila sam stvarno ponosna što živim u Jugoslaviji i što sam dio Jugoslavije. A onda u Dom vojske Jugoslavije bila jedna prelijepa bašta i tu su često vojnici znali orkestar vojnički da pjeva i svira i predivno se to radi. I sjećam se kao djevojčica sa tatom, pošto moj tata radi u Njemačkoj, pa onda dolazi vikend, ljeti, po 2-3 puta godišnje bi dolazi, ali pogotovo ljeti kad cijela rodbina mi dolazi iz Beograda, Bosne, svi se u dvorište pokupimo, bude nas po 30, jer su to bile 2 kuće moja odnosno mog oca i mog strica. I onda nas bude po 30 u dvorištu i to je bilo i pjesma i jelo i sve ono što može najljepše. Jer ovdje vam je. Jeste ovamo. Što može jednoj porodici da se desi ta bliskost, ta ljubav između braće i sestara, tetaka, stričeva i tako da. I to je ono što me naučilo da volim ljude. Ja zaista volim ljude. Ja volim komunikaciju s ljudima, volim da sam u jedno lijepo društvo. I biram ko može biti sa mnom. Ja stvarno biram. Ali kad odaberem, onda se zaista trudim da to držim onako, znaš, kao kap vode na dlanu. I tata bi me vodio u Dom vojske Jugoslavije da slušam muziku. Predivnu muziku. Stara pop muzika, znači koja je bila, oni su stvarno pjevali kao slavuji. Sjećam mi se, oni su svi bili u vojno obučeni i svako imao svoj instrument i ja bi pila sok i ne bi disala.
Prosto ne bi disala. Gledala bi u njih i toliko bi uživala. Tata je često znao da se smije tome, kako ja to posmatram, kako to volim. Ali i bio je jedan period ljetnji kad Dom vojske Jugoslavije bi se zatvarao, a oni su imali jedan prelijepi bazen unutar te bašte i u tom bazenu bi uvijek bila voda, a mi se pokupimo djeca i onda idemo i kupamo se u taj bazen. Onda nas vojnici ćeraju. Dajte odavde, ne smijete da vas vide. I onda ili bi se nekom stazicom kamenom spuštali onamo kod Tabačkog mosta na Ribnicu. Jeste, i tu bi se preko nekih kamenja spuštali da bi se na jedan veliki kamen tu stacionirali i tu kupali. Bili smo vragolasti. Sjećam se kad je Biseri majka kupila biciklo, mi smo svi iz ulice naučili da vozimo biciklo. Svi. I svi smo se ređali, svi da naučimo da vozimo biciklo i svi smo mi naučili biciklo. Onda se sjećam kao dijete kad je moj tata iz Njemačke donio prvi televizor u boji, Telefunken, marka. Svi iz ulice su došli. Ja se sjećam, moja majka prenosi slatko, neke gurabi, urmačice, ne znam što je imala, prenosi slatko. Svi iz ulice došli da vide televizor u boji. To je ono što... To je to pravo, zbog čega sam ja i smislila ovako i htjela da imamo ovako nešto, da se sjećamo u nadi, da će i slušaoci da se sjete svog djetinjstva i nekih prelijepih dana. A zanima me kad kažem ukus, koji je to recept, neki imali neki određen ručak ili neki poseban ukus? Pa, pošto sam ja staropodgoričko dijete, jeli, po ocu i po majci, ja sam uvijek zadržana na tu tradiciju staropodgoričkih jela. Ja ću ti prvo reći za jedan tradicionalni kolač koji ja najviše volim, a to je tespić. On je za mene lično, ljepši čak i od one čuvene baklave. Isto je zaparen kolač, pravi se od tijesta i oraha. I to moja majka i dan danas jako lijepo pravi. Imaćeš prilike da ga probaš čim majka bude napravila. Da striktno ću da te zovem. I to je ono što je najljepši moj ukus. To je znači isto sa šerbetom zapareni kolači. Za mene znači delikates. A što se tiče jela, ja sam ti kažem ti staropodgorički, to mi je krap u saftu ili u pirijanu, kako bi ga mi podgoričani nazvali, sa suvim šljivama. Ja to znači najviše volim i to moja majka zna ovako kad kupi onako dobro krapa, što bi ona rekla, od 5-6 kilograma i onda ona to ovako pripremi tradicionalno, onako staropodgorički, vjeruj mi da je to stvarno delikates. Baš za ukus, specifično u tom receptu, kad kažem suve šljive, ne idu bilo koje suve šljive, nego idu specifične šljive, a to su turgonje. Rijetko ko zna za te šljive rađaju tu zimaju zeti. To je bijela šljiva koja je strašno kisela, a tom pirijanu upravo traži tu kiselost. I to je ono što ja najviše volim od tih tradicionalnih staropodgoričkih jela. Neće sam ja, iako se bavim potpuno drugom profesijom, u svojoj glavi negdje u budućnosti, što ja kažem, ako Bog da zdravlja, razmišljala o tome da napravim, da ostvari, bolje rečeno, otvorim, jeste dobro, da otvorim jednu radnju, upravo ali ne sa jelima, nego sa slatkišima staropodgoričkim. Ja mislim da to fali u ovom gradu. I ja isto. Evo sad i ovako kako pričamo. A onda u svemu tome moje sestre su dobre u tom pravljenju i ja sam prilično dobra u tom pravljenju. Tako da bih to sam u nekakvu budućnosti razmišljala da to bude tradicionalno. Da uključim i svoje sestre koje potpuno se bave drugom profesijom. One su i školovane i sve. Da se mi uključimo i da napravimo taj biznis. Ali to o tom potom. To mi se vrti onako u glavi. Mislim da bi to trebalo i da mislim da bi to dobro obradovalo mnoge ljude. To definitivno i da bi to lijepo zaživjelo jer
pored svih ovih delikatesa koje imamo od slatkiša, upravo najmanje imamo to tradicionalno. Da. Eto. A nije ga ni lako praviti, odmah da ti kažem. A što bi rekli ove stare Podgoričanke, za to dome moraš imati ruku. Tako ovdje to kaže, znaš, starovaroški. I to sam negdje tako razmišljala, pa eto, to potom vidjet ćemo. Nadam se da će biti. Da će Samo biti. još imam polumatura, matura. O, znaš, evo ovako, polumatura predivna, u stvari ekskurziju nisam doživjela u osnovnoj školi, jer se u školi u stvari desi jedna loša situacija da je jedan dječak nastradao, kad su ta generacija, 2 generacije bolje rečeno ispred mene, da je taj dječak nastradao na ekskurziji kad su bili i onda je narednih 3 ili 4 godine bila ukinuta u Musa Burzan školi. I nismo doživjeli, on nije mi ni žao. Ali tu polumaturu, ja se sjećam, ja sam samo bilo jedno predivno odeljenje. I sjećam se, u mom odeljenju je moj kum Mladen Ulićević isto sa mnom je učio i sjećam se prvog tog kad sam ja prišla i tako sređena sva, mislim uvijek sam bila farmerice, duks, kao muško i tada sam sređena, našminkana, majka mi je, pošto majka moja frizerka je bila, majka mi je pravila frizuru, ja sam bila u jednoj haljinici i onako sva nasmijana i sjećam se tog prvog pogleda Mladena prema meni, mislim on je moj kum i dan danas se zaista onako, što bi se rekao, kumski volimo i on kad se okrenuo i kad me pogleda i on kaže kakva si Sanela. Ja se sjećam toga, ja sam se to isto malo postiđala, bilo mi je neprijatno. I ja sam samo se onako nasmijala i spuštila pogled, a on mi je rekao Sanela, ti si prelijepa. Toga se sjeća. Bilo je lijepo, veselo. Mislim, mladost, mlaci. Jeste, a za maturu je li bilo neka specijalna haljina da si šila, spremala? Pa nisam ti ja baš iz toga filma bila Branka, da ti pravi. Ono što je mene srednja škola obilježila, to je da sam uspjeh koji sam imala i u osnovnoj zadržala i u srednjoj. Da sam bila izuzetno dobar đak i to sam zadržala i da sam stvarno bila pa ajde da kažem vaspitana što se tiče škole i boravka u školi. Ja danas imam moju profesoricu Stanku Rovčanin koju friziram, ona mi je matematiku predavala. Mogu ti reći, bila je jako zahtjevna, ali je bila i pravedna. Mogu ti reći, sad kad sam zadnji put sa njom razgovarala i kad sam je onako istinski rekla, odnosno to je više bilo nekako upućeno jedno i pitanje i nekako da li ću ja umjeti da vaspitavam svoju djecu. U suštini sam joj rekla, ja se plašim da li ću umjeti da ih vaspitavam. Na što je mene moja profesorica, koja ima godina, rekla, Sanela, sina, ja te znam kao mog đaka. A igrom slučaja, njeni sinovi znaju moga muža, ona kroz priču svojih sinova zna moga muža. I onda kaže, a kad oni budu, kad tvoje djeca budu posmatrala tebe i tvog supruga, onda znaj da je 80% vaspitanja kod njih završeno. Znači, a ne 20% ćeš se debelo potruditi. Jer je društvo nametnulo da se moraš potruditi. I to mi je negdje olakšalo, nešto mi je olakšalo, nego mi je to u stvari, sam shvatila koliko u stvari ona imala poštovanje prema meni. A ona je stvarno cijenila moj trud i rad. I zaista me onako voljela istinski. Ja sam uvijek bila osoba koja ono što misli to kaže. I dan danas mi je to ostalo. Tako i učim i svoju djecu. Možda za danas to nije dobro, ali ja sam tako vaspitana. Jer smatram, kad imam sagovornika koji mi sve ubrk kaže, da ja znam na što sam sa njim.
i bolje da mi se kaže u oči nego da mi se govori negdje iza leđa. Ma koliko je boljelo, nekad nije lako reći istinu, ali treba. Mogu ti reći, nisam, ovo kad se priča za polumaturu, nisam ja bila, u suštini nikad nisam u životu bila zahtjevna. Ja sam potpuno lagana osoba. I bila je to jedna onako haljinica do koljena, nešto spektakularno, ali u suštini meni je samo bilo bitno da sam ja svojim društvom. Da. To mi je jako bilo bitno. I tu noć isto pamtim kao prelijepu, mada većinom pošto sam ja završila za frizere, većinom su tu djevojčice. Mislim, nije djevojčice bile, ali da više kažem sad već formirane djevojke, jel? I bilo je par drugara i to je bilo, ali dobro, sa cijelom školom kad se sastavite, to je onda ono... Bilo prelijepo, noć za pamćenje uvijek. Jeste, upravo tako. Ali i tu ima lijepih momenata u školi. Sjećam se kad bih profesorici Zagorki Ivanović rekla, profesorice, mogu ja danas da nisam na času? Nešto mi, brate, dosadno. Joj. Ona se nasmije pa kaže, bješe li ono da ti imaš ocjenu? Ja kažem, bješe, Boga mi, profesorica. A kako bješe ona ocjena? Ja velim, čista petica. Ajde onda sjedi tu ispred škole i odmaraj. Jaoj. I ja stvarno, isto ono poslušam, niđe ne odem, nego sjedim ispred škole. Ali je to iskren odnos, znači ti si rekla istinu, ona je isto odgovorila iskreno. Tako da, ono mi je bilo, posle osnovne škole, 8 godina smo mi učili, pa kad dođete u srednju, nepoznati su ljudi, niko mi nema iz škole, ima u drugim odeljenjima, ali nema u mom odeljenju. I onda ti bude čudno, s kim sam ja ovdje, s kim ću ja ovdje zajedničku riječ da imam, ali to traje možda jedno 15-20 dana, mjesec. I onda se opet novi tim, nova porodica. Ali opet se tu odvojiš u nekim grupama, ko ti odgovara, ko ti ne odgovara, ali u suštini je bilo zanimljivo, stvarno zanimljivo, onako jedno fino djetinjstvo. Ja kad mojoj djeci sad to pričam, nekad djeco kao, o majko, ali ja kažem polako i vi ćete vašoj djeci pričati kako je vama bilo, pa će vaša djeca vama govoriti, o majko. Ali sve je to razumno. Znaš, sad sam, što ja kažem, u nekim zrelim godinama, a imam djecu tinejdžere. Pa se to treba sve uskladiti. Znaš, ali dobro, kroz sve ono moje vaspitanje koje nosim iz kuće, a kroz sve one moje nestašluke koje sam imala u sebi, ja sad razumijem moju djecu. Ali ti mogu jednu stvar reći. Sad kad bi mi moja djeca rekla, ja ću sa Bukova, Momiškija, da se spuštim gumom od traktora do Podgoričkog hotela, vjeruj mi da ih ne bi puštila. Vjeruj mi sad, evo iskreno. Ali sve to neko djetinjstvo koje nosi sa sobom. Zaista sam imala zdravo djetinjstvo, zaista sam imala bezbrižno djetinjstvo, zaista sam imala, osjećala sam svakog momenta ljubav, sa svih strana. Znači, kažem, do nas je kuće bila moga strica, tu su imala 2 odrasla brata, koje su mi isto, kao, znaš, kad si najmanji i najmlađi, ja sam njima bila kao lutka kroz dvorište, sa mnom da se nosaju, donosaju, igraju, znači, ja sam baš onako, što bi se reklo, uživala u svom djetinjstvu. I imala sam izuzetne roditelje od kojih sam naučila šta je ljubav. Iako je moj tata više bio odsutan nego što je bio prisutan i nažalost kad je meni u odrastanju trebao, život bude surov pa mi ga je i brzo i uzeo, ali sam onda svu tu neku ljubav, pažnju, energiju usmjerila na majku, jer majka mi je u istoj branši kao ja. Faktički ona mi je dala taj zanat koji ja danas i obavljam. I ona mi je bila oslonac i eto, hvala Bogu, ona gazi neke godine već preko 70, ali i mentalno jaka i dalje. I mnogo mi znači razgovor sa njom.
Mnogo mi znači i podrška i kritika i savjet, to mi mnogo znači. I pored svog društva, kuma, prijatelja, mnogo mi znači sve njene njena zapažanja ka meni, mojim greškama, mojim dobrim postupcima, nešto što bih trebala, nešto što je višak, nešto što opterećuje. Upravo tako, neke smjernice su mi njene mnogo bitne. I to je ono što i naučila sam, kažem, kroz roditelje šta je ljubav. I mislim da sam je dobila, u svom braku sam je dobila. Jer sam se ja trudila da tu ljubav koju su oni jedno drugome davali, da ja sam kroz samu sebe nekako to gajila i govorila i to bih i ja. I ja sam se trudila da dobijem to što su. To je zapravo evo, kroz ovaj razgovor koji smo vodili, smo dali, ja mislim, najbolji i najljepši primjer da može. Sve može. Da može i da je jako bitno i da čujemo i da pogriješimo. Logično. I bitno je da mi budemo primjer svojoj djeci, bitni su i tekako naše odluke, naši postupci. Da. Jer evo imamo tebe kao primjer da kad je porodica, kad je ljubav i razumijevanje, da je čovjek širok, mio, veseo, nasmijan. Da, evo ja koliko te znam, ja toliko poštovanja od svih ljudi, meni je žao što slušalci Radija Titograd ne mogu da vide kako ti se ljudi javljaju, sa kako žene dolaze kod tebe, ne znam, nekako imam osjećaj da jedva čekaju da te vide i da im uljepšaš dan i da to je danas rijetkost, tako da ništa nije nemoguće, nego i tekako moguće, ali ipak moramo i mi da se damo, moramo da vjerujemo i moramo da imamo svijest o tome da je ipak porodica na prvom mjestu. Da. Kakva god vremena došla, moderna, manje moderna, šta god ko da juri, ne juri, koliko god da nešto želi, uvijek se vratiš porodici. Jest. Vjeruj mi. Šta god da radiš, gdje god da odeš, uvijek se vratiš porodici. I to je najsigurnije, najljepše jezgro koje postoji. To smo mi zdravo kao Balkanci uvijek imali. Došle su neka vremena. Mislim da će se, malo da smo se pogubili, ali i to će se realizovati. I to će se vratiti na svoje. Ali u suštini porodica je ono što se čini. Ona je odskočna daska za sve. Ja to uvijek kažem, ja govorim to i mojoj djeci sad. Znači, ljubav, tolerancija, razumijevanje, razgovor, znači sve to staje u jednoj porodici. Ja mislim da nema ljepših riječi da završimo ovaj razgovor i da zovnemo ovako javno sve slušalce Radija Titograd i da im kažemo da se sjete svog djetinjstva, da se sjete svoje porodice. Ja uvijek kažem, ako treba, isplačite se, ismijte se i nađite nešto korisno u tim uspomenama za korake naprijed. Ja se čvrsto nadam da će tako i biti u budućnosti. Branka, tebi hvala. Hvala ja pozdravljam sve slušalce Radija Titograd. Tebi hvala ja sam inače titogradsko dijete, rođena sam u Titograd. Jedva sam čekala da napravimo u priču sa tobom. Tako, puno ti hvala. Hvala tebi. Nadam se da će neko iz ovog mog nešto izvući. Pa makar mi odavde Titograđani, Podgoričani, djeca ovoga grada. Hoće sigurno. Hvala ti puno. Hvala i tebi, Branka, puno. Ne, nemoj mi prići. Hoću izdaleka da volim i želim tvoje oka dva, jer sreća je lepa samo dok se čeka, dok od sebe samo nagovještaj da. Ne, nemoj mi prići. Ima više draži ova slatka strepnja čekanja i strah. Sve je mnogo lepše do onda dok se traži, o čemu se samo tek po slutnji zna. Ne, nemoj mi prići, na šta to i čemu? Izdaleka samo sve ko zvezda sja. Izdaleka samo divimo se svemu. Ne, nek mi ne priđu oka tvoja dva.
Svakog četvrtka od 21 miris uspomena iz mog doma. Repriza subotom od 8 časova. Samo na radiju Titograd. Ovaj projekat je podržan iz Fonda Agencije za elektronske medije za podsticanje pluralizma i raznovrsnosti medija.